Ka North Liberty High Secondary School Juwai, Wanrah nam rak burom ya barok kawai ka rilum Jaintia, hadian bakalayo rung haka kerdan top 10 haka result High Secondary School Living Certificate HSSLC Science, kabala penlong dak Meghalaya Board of School Education Embos. Ya ka results lapan benar dak Meghalaya Board of School Education haka pratarik jemang. Da kani ka jingyo rung haka kerdan top 10 ka North Liberty High Secondary School tang maka na ki school ha West Jaintia Hills kumju ha barok kawai ka rilum Jaintia banyo rung haka ni ka kerdan. Kani ka wanlong da ka jingpas baha ki arngot ki kena school jongka ki bakun thop ya uwe baha nong tudu lakyang but Joshua via onan password ki bawan haka kerdan 6 but 7 position. Uwe bha uyo mark south spa hundred but your highest mark haka mathematics but ujosha wia ula yo south spa hundred marks ringkat ka highest mark haka English but ka mathematics. Uwe bha nong tudu lakyang ude ukhon jong ka kong Maria di lakyang but ba Demetrius nong tudu nakash nong mi min tudu. La ban pen kan mau ba uwe bha nong tudu lakyang haka examen SSLC jong usnam arajar arpuar ulawan haka kerdan fourth position haka thup kerteng top 20. Ujosha via onan password uday ukhon jong kong diamond password but ba Augustine langstang na natrbo juwai. La yo banyakran bat kini ki arngot ki khna ki lapan pau ka jingsngo yo blay ki bahayeng hasam khamtam ki nong hikai bat ki kmi ki kpa ki baju pen shlor ki na kapor sa kapor. Kini ki arngot ki dan ya kaju ka thong bandit puli doktor. Kila kentui ki weki kena bakin amdu jingkermen ha ki jingpuli Henry ban treshitom na martang ka jing treshitom hi ka bala ban penpau perthei ya ka sap ka phong bala ai ublei. Na we pha non tu kyang kon yang ka kong yang kal kyo o ma ban tres mo i sa ta la mi chap snyao sa comment me snyao saya mau diploma pada kerkui siang mau orang di noi kai di pagi lo orang kerjanya orang di sini las ada yang bekerja ada yang dia tentang thot ka nyik sa do lai MBBS nga to tu sevia ona pasal kan kong dai men pasal Augustine sang trong sa la thal bo zoi pasal men chibon ni la so yo ni wa di pas igoro wa kamadang no di pas pa roi pas pai di roi position kong do ingo apply to kama depan ni oi ching start tadi escape ni ko do oi ni kata tadi mo yo sa wa motivate in na do sen kong go lai lagan bihan non beti wa do kan is support bi ka kami jo la igi no kai wa ro di non teaching staff ki wada yarap in to do academically handle ro gi yang kami ki ingo la igi bai pa mi do ki jo bi support tang ni da terang da thoi gi ni ta am non au la BBS ta depends on the result. Hukum kita mostly these 2 years kat boy yung termit sising skor mostly skor krai yang ni krai skor yang ni kai skor dan ini last few months before exam to mostly spend how krai kon basa right sing to break in the middle untuk ngasih to senia ni cuma mulai upan oi waiting start upa ni pan gitu ulah do ibu Usania roi ge noi kai atau lada ngai yêu batai ki ti lo poi se ga tham to poi amang senia ka apply le ka rio desma interest ko kai le api ko swing ni wa kila da jadi fit on yo kai na U principal ka school North Liberty High Secondary School uba B Richard Uria ulapan pau ka jingsngok men ka bakraw ya kini ki khna ki Wanrah nam ra burom amtang ya ka school Henry ya ki kmi ki pa kumju ka district West Jaintia hi barok away
Ulaya thu bagi kena ki baya kun ya ka exam HSSLC ki dan lai pesan ngun baro ki paslun. Ki bawan ha ka kerdan first division ki dan arp kendai ngun, ha ka kerdan second division ki dan handriu ngun. Ki bayo distinction ha ka subject English ki long khat nyo ngun, mathematics shipo ngun, kasi khat we ngun, physics san ngun, chemistry handriu ngun, but biology san ngun. Kong chap kuble yo blai trigenrat wa chrup wagi khna yong i holi snem kamu da holi snem go da lai wa da blai rakat wo i bungi blai wani wan lai chigi yong i khna yong i lai performance yong ki ta lejing rakat yong blai wa kuble le yaki nong hikai udah kira citom ngom dari seniau pi nak kentir ni kena skuru di bagi pagi ini kira citom ni met woman sen yo penman ni kena skuru yang kena kiwa shine the future yang ki te kejek wawong kwa pen kemen cu yang ane kesni wagi ni ki argut kiwa ya top 10 na school yang i hanus nem to i kena gi udah MUI dulu orang kien ni kamu da onga be yang Josh ni onga wa neduk tai di tot wei Wanrah go gejit kemen i kam ke school ngatau principal wei ngai skema ni gejit di result tu yang ki to gejit kemen yang ginoi kai neduk tai di tot do class 12 it's a collective effort of the whole school in bringing up or producing students who can perform at this level. Kamu juga ni education yang kena untuk du kelas 12 dan rais sedang kena du dan kian ki. Nadu dan MDH preschool, baikku kita tu pergi secondary and higher secondary level. Host yang kemeni wa webha manu 6th position holder. Kamu di Yobi, di bawah 0.8% ya Josh ya di bawah 8%, 7th position holder. Kejek kamu himan bro juga benar kejek. Aku dikena kita cam hau poi juga top 10. Kamu tam ga Tofani Suciang, cam hau ya top 10. Duna gas dule max ya ga 90.2%. Now, everything happens. The result is, even though you don't get to the top 10, doesn't mean that you are not the best. But as a principal, as teachers, we wish she would have been there. But I congratulate her. She got highest mark in maths, 100%. And there are many other students whom I can mention, but I believe time will not permit me to mention all their achievements in my speech, but I congratulate the whole class. They worked as a team. That's what I always remind my students is work as a team. When you are in a class, help each other. You will come start, you're not big take wara tuna. Kenang wara upoi lang ki chikatong. Wait was niyaw kumen waki wara di tan lang ki we hadok wa yo 100% pass. It's not that I'm after 100% pass. Haga selection ha bun gi mem perform ha mem so awi la ang wara ile gi wis niyaw kumen wara pass. So they work as a team. Kinong hikai ki kena school ki bagi pa, everybody worked as a team and everybody trusted each other. Mem gi jing artin kinong hikai mem di gi jing artin ki kena school ki bagi pam MD ki jing artin ni ke management yang school we bo i kita jing chania gyong ki teli telang yang penar mo aga school we i pen poi result ko kam ni te ko bor ko kwau i cheki wasniaw ye gani ka warta wa hawa kre chitom berobor ublai i yo shop ko ba we next kemo we ki number 1 ki kena kam guna po Jaintia Hills confidence aga district ko ki Wanrah e burom ye ga
district ke yang pi ke yung gesem ke yang pi ke sorkar da penbiang go school charger ke district dukum ya kino kai du kre chitom henry watam to chania teli tela kino kai yang pi we gidong pelai school I kwa I wo bhatam. So once again congratulations to our students. I'm so proud that you brought such a good result. Kejak kamu kwa au knai pi em lengut kamu yo pi kiwa yo 100% ke maths we hejo por Josh Sweat Josh Xavier yang o ikut yo Josh ni sedang kemen mahawi ke skor tawa buju em yo I ke highest ke English we siang kemen ke highest ke English kalau ni sedang tak do not liberty we tau Josh Xavier o yo ada state hi ora kowi the both scene he English tak ko how your highest and I'm so happy that a science student could do it we enjoy por leave house an ki khna skor kyong I ki le ye ni ke exam next ke leave house an ar how kun ding what your first division ni kete men we no hikai ki be ki pa we ro we nrungut yo ki second division it's a matter of great happiness and pride for the school and the students that they could all get first division. 29 got first and 6 got second. And this is another year where we have made a landmark and we cut nyao mut for your distinction in English. Cut nyao mut kena your distinction in English. Chipao mut your distinction in mathematics. Cut wing mut your distinction in C. Sun mut your distinction in physics. Rung mut your distinction in chemistry. We sun mut your distinction in biology. As a principal, I'm satisfied, but as a human being, maybe we would want to get a result which is even better than this in years to come. So I challenge and I encourage all the juniors to look to their seniors and walk in their footsteps. And to end my speech, always stay humble. Trust in God, work hard, and success will be yours. Kublai Sibon, Sihajamo. Dok nas nhau ke burom tak yang belai. Mode aging start. Ni pak ini start ibu you ham kon tak dan dok nang kian macam nai ke talent ko yang belai oni start iwa. Mem dok be u chak stom ha dok kata sacrifice ka mau I po no record handai mo yi bo po cha jing job ka thong ge o. The ha class 10 chapot le chana be ka ye ka competition go em chapot class ba yi bo you compete lang gi lok. Tang wa you man kejak orap duna ka ke concentration yang over hekuar kelas 10 dan yo we kan ni go hajing siap kata ko yi u yo le man rai go bron yang ke skor ban yo plau e u start de hei por kan siang komen do kata de ha yo kan siang wo sekali yo plau wa to ke jing start ko MVP di yo sekali ka pun yo dan ba ke jing job yang pi ha ni go ra bron yang kom yo u AP start bat kam jo le ye ke skor ko de motivate ko hikai ko de pensa wonder ye jing imi ona do tai ni tak sado kelas 12 emo kan ke skor bat ke jing thang ye ole to wa kwa wan ra buron ke skor tibu emo capacity ra buron ke skor le ba ite ha ke si go yo kelas 10 kan mo wan ka ra so pan ye ke yo sa yo e admission yo wa bo e ke te ga jing kular kwa so kwa so wan ra ke buron ke skor dengan sang tho to ubra u penjai ni waro ke jing krech tom yo kan churu ba ke jing krech lam yo gi na hikai wo so ro e man si ni o bari I bagi pago support Wanrah ka keburam ya waro ke nongkong menca mo dapat jing siang mo bokro yo bla ni bawro wan gi jing kerku to ne jing maya ne jing yarap ko yo mo te dapat jing siang ko men ko aron dapat jing siang ko men bokro tam ne banta wa usar principal usar Richard umanui u nong kerchan yo kon nado go sni go wan boy o lai pure tai ni tot swen but hado go sni go wan pan admission ni go nam ta go lai 11 science swen na kan moi chong I kam chi kan ta tam yo e jing sneng jing tu yo e jing em sem teman go jing kur kus ke yo sket o jing irap yang o kau nong yalam kamu nong pai go school bai kham tam gi no hikai ku mieu len de ka buram ke jing siamo ko mi dia Henry nadon man sim dab jing siamo ko kroi ki wi pi bigina hikai wat yum to ina hikai ko kre ani school le ku em ngata man sim open ku ko ra ye ko buram
yang ke rilom Jaintia yang i we kam jo le na dap de jing siang mo we em ke jing nai wa ya ki bi tuan ki khon ki ti yang i ju hadin habot ki dang em ke ni school ku dau ki dau pure chok kama ngai skemo da Wanrah chok chi ki ke kubor dan ni ke nam ke burom ko nang bah chok bani ki ni snem ku de na dap de jing siang mo ko cross chi sen yo sa richard kam jo le i ki no hikai kam jo le i ku kre ni school ta e ke jing kublai ko kerpang le ne ke banta kibi tuan ki pra kelas yang di kon yang i ki wa jam ki wa Wanrah i ku buram yang ke school ha la dam yi ki Wanrah ke luti ko ye to la ne ke banta ko wa kama Wanrah ki ni ki kon yang i pun angun ke position ko chama remper ublai na do wai lat wai luti wi ki do Wanrah ki ha ko bi tuan ke banta ke level ko ublai na ngai skemu em lang ki yo nang job e pure puti yo hoi bru yo man bru ki Wanrah ki ku buram ko kro ne ke banta ke yung ke sem yang ki ne ke banta ke chnong ke thau yang i kam ju le ne banta ke state Meghalaya yang i la kam ju Yêu on ni tak sini dak jing men jing yang what men do te mo om kam be pa le on ngai wi ku wi ro wi pa le ti ke jing men ni sini ya sama yang ngal ni sini tak wi sini men do thì cũng lấy như sau đó còn học tâm on đi thì lấy phải dùng rồi nó mất vẫn lại sụp lại không học gì bây giờ là nào lại em làm sự rồi em quay về lại được thì itu phải buat cuman khám tâm một cái cái burom wa jadi dia một batai mah burom yang tak ni skur và yêu sẽ là dari cem dari yo ini seperti teman go 80% nam tadi konti yang hanya iwa lai seperti ini kamu principal cina bahwa wat utai gelak luti gua kamno man misal tu ini kamno man penhoi ini kena seperti yang ada wai yo aku semat ini yo pas ba pada wat gelak luti cibon cina wat pada sekolah cina wa ibu sekolah mana ni nuksaba dosan sosan aja. Orang ni sekolah mana ada nyawa je nyawa stay. Ini kami bayi pada waktu kan, lek sama ni mek sangat remote. Ini baru itu mata ga, em ada responsibility, em ada kerjing. Keklik ni kerjing maya yang principal lagi kena oleh bayu, baik semat. Pak lupas bahaya kita resolusi ki. Dengan lewat mut ikut lagi panggil principal. Pada man gara ingin klik bahwa yo korupai ni semat jangan ma dalam tak ada usul kama hiyung akhirnya im kambe pa im jila ini ikule antam lagi orang nang kai menta kalau wow ia kita gaji kai dan ni ugat ikon yang ini orang ikna la atau belai leonga buai yo emlang selang ni noi kai selang principal dengan iskurma yo isi so ni kerja sekali nampak ni ke sorjual ni nampak ni Jaintia ini nak luar suri ni kamtam ibu lagi kena ngecai yo isi tu penting ni ke servis ni kambuah dah ini ada ni sini matnya ni tak ke wakmat do jiwa orang pang putih orang yang penting yo betai ya yang sekali sekali sekur kan ni ke sorjual ini Iki bagi pa emiga bentang ko kong santam hagawo yerap hagawo penkui di konjekman yu man wa tawa habdit il au ila habyi yu yaga kamang yi kon ile la hewan yu bha wan ka feel ko yi yu le bha wali ka teu e support u e man se mi ki yu le bha gi ni pha mun sen la da discourage ki ma la dum penchlur ki sang tho bi wa ta ki kondo now down ki do sang tho bi ki do aratin ki tapi eman kampung ke ibu orang kena aman, man panik kita mana tak record, mana tak prepare di exam, man panik ki tengah jok kan mo, yo kan hadu orang banyak orang, cemia mana belai kan, bawa yang tinggal, tapi jangan tiba kamu nungpun orang, maybe wani jengkul mar jengkul yang ki, man orang itan kami jumpai orang itu IT lah kan tinggal try, nanti baca kan mo jok bersang thok, sen orang ibu kan tinggal belai, bawa tip, dah duk ni kesini tip bawa panik kamu duk yo result nang bersang thok bawa orang. Ibu mana dia tahu bilang yok dong yok IP. Dah orang kat kami wa ibu IP.
dari baik dengan song tu tak ik bagi panang tau mesti bagi kon hewan hewan ni benta bat la dam ye ki kon ko hewan mut ila tau pediang be dari pak bem kam do tau in chwa ki role model in chwa ka nuksa ba bha ko penyu ki iwan ni luti tau ulai ki iwan ni tau ule ki e pak bon sin da kala me ile ini la di imye ni man ka nuksa la di nim e jing kerchari ki bo i kon no step on me ke responsibility ki follow up pe i wala ki yarap ki song tu ki kon ha effort ki semen be jing duna me o cha ya lam bakla ki kalau dam ni buat di ni ki do cha ya lam bakla ki do ki jo ki la kam jo la ne ha score la kam jo la ne ha ki wan ki pressure ki wa cham ki lang ba jing man kan ro yang ki kan ai phai tenga song tu wa ta wa man si mi kon hay wat hi man be ta le ba ong bai hard work beats talent ngang ka ba jo oi kon hard work beats talent when talent doesn't work temen kata song tu wa ta wa kapor to kan bagi pa ye hay wani mentali bi khanu le pha man si mi ki bat hun hay te i wadi ku le ta ta ni na pa ta mut mani ki supporter ki wa hajan do yang kan ai bah ka jing man sim yang i bagi pa mut penting go i ka jing snyau khia ka jing wit ka jing thut yang i kan ye man hay pure thi ne bhai le ki mo kepure kat ni mut ki kamong ki jingi lek ki ubut ni tidak mut ki kondiu man tension ki ladam ye ku solve mi ki u poi ha kata jing angnot ki henry ikam ki pe pa support tau i ke mut ke strong supporting ni ki wa ta wa impe perchang i bum ye bi ublagan dat lada wan pi ho jen yang upan pi ko bot o yarabu kam ki kon mut lada ye lada kam ki pe ki pa mu dong tau ke support ko ke jingkar chan ko hajan tam ni kon knam ki yo man sim ni wad le dem yi gele en raisang thok yo tau ke jingkar chan gi be ki pa kan tela yi ko message ko ngau o mo gi wi tu man kam gi be ki pa mo tan par chang yi wo mi im phe ndai kat i bi do i mo tu i ke jingkar chan gi kon yang ni yo snya wi wo tau han pe ya em hi le dem yi yu le pa le en gi be ki pa yang i em gi ke te man sim mo kar chan niแต่ก็จริงๆหมดอุปลายกันดัดเอาไว้ละไว้ทุกทีนึงเดี๋ยวในบ้านก็จริงสตาร์ทยังอีกปรุดันนี้กัดวันมันก็ว่าเยี่ยววันระอีกบุรุษเลยก็จริงด้วยก็จริงกระปาดยังอีอุปลายกันดัดแล้วถ้าก็วันก็จริงไงก็ยังอีกแหละเลยงานก็จริงไงก็ครูว่าก็จริงรับยังอีกเป็นป่าต่อมันก็ contribution ก็ครูทำในการตั้ง success ยังอีกคนก็จะมันงานกระปาดมันอีกเป็นป่าก็จริงรับกัดอีกเยี่ยวด้วยอีกคนยังอีกแต่ the rest one belah boleh. Orang kata ada tes yang belum kerja pas orang jadi nak kumur no, the ambil piungnya atau naik kai. Kata mana man naik kai, ibu korban saja. Mana sekau bu korban kai, yo gaji kai, yo pagi kai, suli kai no, pek korban dam no, dulu sih cengai. Dan aman deh korban semat.แต่หมดtak mana orang ni wanมันเอาเพื่อสมัติก็มีเบป่าอีกคนยังอีตัวเม็ดมีหันยังมีเบป่าให้ต่อยอุบัติเหตุอีกคนมันกำลังแขกปัดก็มั่งยี่หรอกที่มันเล็กมันก็ดีที่ฟินเล็กมันอีกก็มีเบป่าตั้งไว้อยู่ในเล็กดีที่kita job kita kan pasti itu ni ke nak kataมันorang lagiเบป่าว่าคัดไว้em latทำนี่บุกอีกคนมีสิ่งไงแต่เอ็มรู้สึกว่าคอยว่าbahasaบุกอีกจังที่ยกไปสุริยีเมดิสเต็ปแล้วเพิ่มแต่ก็มั่งแล้วเน่งมาดีที่ยังที่แต่เราได้เท่าเอามาทำเบย์ฟ้าterus nyala teh tak ke entah yang di บย์ฟ้าkeresahannya ikonเอาอยู่มาตัวkami guru kami ini keperluan ikan dah surat di mari jaban di kalau ni kita mau dalam semua orang desa Indonesia ni buat rumah lah yo lagi bakal tahu mai di nah nak bikin satu gitu ni berkat ni tu kami bagi paten penting faham mai je lah ini lek tu tak jangan lek tu biar mari kami bagi tiba baik pasti ni kan ni pun biang tu lah ni, tak pun biang lihat tu kan, tak tu, berlepas nyawa, kami BPM ya, bentar saja kan, dan nanti kena nuan orang,
kena yang last school kan kena ngana ke best time ke solution best time ke nyerap yo gi ngayo ini juga school tahu lain panirap kena principal is the best person to guide them em din alor principal au lu gina kala satu man guide di besi sama penelitian mampu siapa menurut orang kerana wa kila lagi guide sama ngoi kena yang ini sulam tam benar-benar jing macam ni man aplik principal panjang principal gua yang masih yang